أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Salawatullahi wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli mga maastay mangudam mo pag-iman, mga maastay mangudam mo agama Islam. Muna sanglit iwan puji pamahatut si mahatinggi Allah. Tuhan mapatut pujihun sanglitun lagi pagtag-ipunan. Iwan salawat salam hafangu na to Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasul kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala suntuan na to mahinang tudyo mag-ibadat maginang ibadat maginang marayaw dendi hababaw sundunya. Iwan salawat salam mga kasahabatan amin nara naglundang panon sa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tirana ni naakama Islam si maplag pagkatiling ka sinaalam. Iwan ni siyusyo na rin nga umat niya. Masi mahugot timindog. Hakasabunnalan. Minsan pa si maplag inpanandas. Atawakan infit na sinakama Islam. Alhamdulillah biyayaon. Yari kita niyong hababun fi bayani ma yustahabbu wa yubahu fi'luhu fis salah. Amuin patarangun ta in uno naman in piyagmarayaw atawakan mubah hinangun sin hambuk tao halom sin sambayang. Di man na tao magsasambayang. Sabab mataod ding mga manusia magpakahinang sin parkala wala jiyari iwan isab aun ding mga manusia Muslim di himinang sin parkala jiyari si halom sin sambayang. Ha? Bayaon pasawaw na to manyo tiyo aun nga maparkala tanto inyaw liangan sin Rasulullah di mo manjar hinangun halawm sin sambahayang atawakan hatao magsasambahayang iban aun ni sa parkala makajari mo siya hinangun di akan sin Rasulullah sumakawa aun ni sa manusia di tuod siya himinang. Amoy ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna sabuton na to unuin piyagmarayaw hatao magsasambahayang iwan di sa manjari hinangun hatao bukun magsasambahayang. Muna yasunnu lil musallin raddul marli min amamihi qariban minhu. Sunnat hatao magsasambahayang inlangun niya pagangan niya intao lumaway haunahan niya masuok maun kaniya. Amin abutan sin lima niya natumtumun na to aun ding nga mga kataw tay mauran na to pag-uwos sumalam timindog bang siya mabaya gumawa ding hasapan minsan pa inhambuk tay mangud na yaon pa nagsasambahayang lumaway si haunahan mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala inya tudi siya makajari lumaway kaw haunahan sin tao nagsasambahayang. Biasin sa pamari masjid tayo ni di manjari sumakawa aun de isab tampat kuno siya jari un lumaway kaw inshallah lilayon na to liqawli nabi sallallahu alaihi wasallam idha kanat ahadukum yusalli fala yada'u ahadan yamurru bayna yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu qarinun. In kiaunan long sin Rasul sa apabila in kiaunan sinang katao daing kanyo si masambahayang yusalli si masambahayang fala yada'u ayaw tud pasaran niya inhang katao lumaway haunahan niya at niya pagangan niya ayaw pasaran bimana matarrangin hadith misan ko riyanon langasin lima mo batiyan ko sin Rasulullah ayaw pasari nabukun pasarang minto lumabay bang siya limabay pagangan mo siya biyan bimana dendi
matarang katunyo in paghiwal mo halawm sin sambahayang pagsignal mo hambuk manusia ayaw ko lumaway inya tudyari sin sara lakin la tatakallam bil isyara fakat ayaw ko maghimumungan sabab bang ko naghimumungan ayaw ko lumaway nabatalin sambahayang mo sabab mayta nagbisara ka iwan sin tao ang pahalawm sin sambayang layan bagi alayna an yatakallam ma'adamin illa ilallah subhanahu wa ta'ala. Di kita man jari duma magbisara tao, malaingkan tupot da Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isyara inya tumagpagang kau, jari sin sara. Sabab lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw pasaran niya. Inhambuk tao lumaway. Langon niya. Lang niya, fa'in aba, hati nawang sa pama, di da magkahakad, masi lumaway, falyuqatil. Nabukun ni maksud din di pabuno. Sa uno-uno yung kabayaan mo, atinayin, dahon ba si patumtuman ba? Ba't maksud lang tamaan hantayin falyuqatil, biyasin hadith lang niya, umirtu an nuqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Bukunin hadith ini, hinangun dalil sin tao mamumuno. Law na naraak ako, bimana umirtu mabnil majhurin in fi'il, naraak ako amarani rabbi, naraak ako sin Tuhan ko, an uqatilan nas. Inhati sinuqatil, umatuwang, bukun mamuno, dahon mag-atuwang, in manusia. Amuinin ma'nasin uqatil long na umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. At tinadahon ni manu siya mag-atubang bukun niya tukad tumagtuhi bunoon sa pasuron pa ka na Islam. Long sin mga ulama lang Sheikh Uthaymin ha mga sila ahlul kitab aun surut tu kanila muna daawahan sila bang sila ri magdaawa na pangayuan sila jid siya bang sila yawn halawm sin kuan sin Islam bang in Islam on makusog nabang sa pama sila ri magdiljid siya nampa sila dahon mag-atuwang mag-alup wayron pagtipi bihan mga kiulong fa inna ma'ahu karin sa sabab mayta nartuod ang kanadto siya di mabaya iaakaran siya inhati sin karin din di limbang so wayron duwaing lumimbang hamano siya bang siya limbangan amin sima sa tatungod sin ibadat wayron duwaing limbang na bang bukon syaitan karin imaksud sin karin nini na iaabayan sa long sin maas lakin na idha kanat amama al-musallin sitratun sumagawa bang inkiaunan ha unahan sin tao magsasambayang aun siya sitr amin taming tampan ay shay'un murtafi'un min judarin aw nahwihi amin uno-uno na mataas biya sa pama mga dingding at tawa uno-uno na yan falabas an yamurra min waraihi wayron dato problema lumaway siya min waraihi bimana bukun natay kud sin tawo magsasambayang sa hatay kud sin amo in hagad to lumaway siya bimana bamuwi talitan haunahan sin tawo magsasambayang sa in maksud hatay kud sin ad amo in hagad to dito sa lumaway makajari katawakan uno-uno na hutang mo haunahan mo yan. Wakada ira ihtaja ilal murul lidayikil makan damikyan bang sa upama kalarihan lumaway tuod siya sarta intampat asiwi at inamasikot wayron na rugay nga amuran labayan niya falyamurro na palabayon na siya la yaruddu al-musal la yaduhul musal di na siya hilangon sin tao magsasambayang hati niya bang sa upama intampat masikot sa hahalan tarin di kato biyasin mga balbara ka masjidan amun yaon pa nagsasambayang yaon pa ayaw na akaw lumaway sabab in tampat maluwag may tadi lumag pag-iigsin mga jamag maluwag siya nabuko naman mag-uus-us ko lang magtiko gumawa bihan mga kiyaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala ang kanna yashab ala al-musallin piyag maraw mga tao magsasambayang anyab ka fi makani dimingkod na siya muna tumutog suma dimikil na siya muna adkar magjikil na siya muna sin subhanallah mamasa-masa na siya sambil dumo asya Allah subhanahu wa ta'ala saan natumtumun na to puwasin sambayang fardo wayron kawakan ten Rasul sallallahu alaihi wasallam nagangkat sin 5 lang sin mga ulama sabot ta kitab ini lang niya diari intaw magduwa sumagawa di niya man jari angkat tunin 5 niya sa bayad tunay ng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kuno jarihon in pag-angkat sin 5 ha mga tahajjud ha mga sunnat iyat to pag-angkat ko sa hayanan pa isab amiyan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala
Sabab nagibadat kita ini biya nasin sambat inurulun ta amuin limpa hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sin athar sin mga ba'd sahaba amuin tanda na hinang sin mga kaibanan sahabat amuin dihilan authorized sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan piagit tafakat ijma'an sin mga ulama ding Quran iwan sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sin mga sahabat. Yan mga kiulungan sinota. Wa kada idza kanat yusalli fil haram. Damikian bangsa pa masumambayang haram, Masjidil Haram. Pagkakitaan na to ka Masjidil Haram, may ta maglawain mga tao di sila mag-inu-inu. Bang dendi ka to, bang lima bayamun maluag indan, lalabayan mo suweta siya paagangan. Adapun bangsa pa mamun masikot na tud kalagihan tud in siya lumabay, inato bang kalagihan. Bang kalagihan. Bangsa pa makalagihan tuod. Bangsa pa makalagihan tuod na yatuman jarita palabayon. Adapun bangsa pa siya Masjidil Haram inyad to na jari inyad to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sabab mayta long na fala yamna'ul murura bayna yaday lianna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bi makkah wan nasu yamurruna bayna yaday wa laysa dunahu sitratun rawahu khamsa. Sabab in kiaunan si Rasul sallallahu alaihi wasallam bunar tuod ang kiaunan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mabayang sa Makkah in mga manusia naglabay haunahan niya wayron misan sitr si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan. So ittaqadu sitratan sunnatan fi haqqil mufrad wal imam. So in pagkawa sitr amin paghibutang mo siya yaon ad long ta taming tampan in mga ini sunnat hamuf munfarid hati sin munfarid amin isa-isa mo iwan sin imam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falyusalli ila sitratin. Amutin na in hadis ng Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apabila inang katawrin kanu sumambayang na sumambayang siya, butangan niya kaming inaunahan niya. Long Abdullah ibn Abbas long na walay sa itakadu sitratin biwajibin atin nabukon in pagkawa atawa kanin pagbutang sin taming hatao magsasambayang inyan wajib bukon inang kuman na sunnat may ta'annahu sallallahu alaihi wasallam salla fi fada'in laysa bayna yadayhi shay'in rawahu Ahmad wa Abu Daud. Bunar tuod in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang Abdullah ibn Abbas nakasambahayang siya hati sin fada amun space apantay maluwag siya bihan wayroon in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakapagbutang sitr wayroon nakapagbutang sitr na Rasul sallallahu alaihi wasallam. So bimana in pagbutang sitr inyan sunnat bukon siya wajib. Sabab in Rasul wala siya nakapagbut. Sumagawa biya na sinsambat na to bangsa pama misan pabihad tumaluag ayaw tuod kita nyo lumabay haunahan. Bang bukon na tuod siya masigpit in lalabayan atawa kanintampat buslid daruri lumabay kaw nayat to diari. Sa bang amin maluag pagos bukon na tuod kalagyan amin gumuwa kaw nayan. Biya sa pama biya sin mga imam. Malawngin imam. Paglaong sin imam mabatal atawa kan ding mga ma'mum. Tab'an bang in imam atawa kan ma'mum nalaong siya at nabatal siya nakagiwan nakahangin atawa kan anak ihi atawa kan biya laong tawian magkalagihan siya mag-CR gumuwa siya tab'an ding hasafan nakagiikan niya totoo ang kalabayan in mga tao magsasambayan. Dari nga sabab ito diari siya sabab lid daruri in gumawa siya yadto. Dihan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayan bi an takuna sidatun qa'imatun kalmukhiratil rahli. Imaksud suway in kaunan sin pagbutang sitir hati niya biya in lawak niya maun kadto dira hati hangdangaw sa jabian in hibutang mo. Buko ni sa bangun biya sa pamamagsambayang kaw
Longsing kayban ng mga ulama, bang wayron kasambayangan mo ha mga dingding, wayron kasambayangan mo hag, hauno ko sumambayang butang, kuma ka mga lihar, atawakan uno-uno rin ha mga kutub ay sab Quran, kutub, atawakan uno na rin nga diara mga panyo, hibutang mo siya haunahan mo, pag-uus mga hangdangaw in lawak mo, pasudjuran mo. At least in mga manusya, di niya kagiikanin sudjuran mo, di makalabay masuk doon kay mo. At tawakan man ka, palayo-layoon mo pa siya yan. Yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hukmu fil ittikhadiha litamna al mar bayna yaday. In hukuman sin may ta kita magbutang sin sitor hasupaya kapagangan in lumabay haantara mo. Amun ikaw magsasambahayang. Ha? Yan. Atawakan litamna'il musallin man min istighali bima waray. Atawakan mapagang sintaw magsasang inununo rin ha mga makasasat kaniyabihan. Sa in pagsitir, mamarahina in imam iwan sin mumfarid. Isa-isa mo. Adapun in jama'a, in sitir sin sambayang nila amunin imam. So pamananalit ko nagsambahayang, nagjama'a ka mo, mamarahina in imam amuin magbutang sitir amuin taming aunahan uno-uno na misan bukon mga kakana yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kanat fi sahra'a salla idha shay'in shakhasin min shajaratin aw hajarin aw asa bang sa pama amuin hasahra hadisert magsambahayang kau na kumawa ka uno-uno na ding mga bali kahoy atawakan batu atawakan uno budjak uno ba ini tungkod yan budjak manjari raisab ubos hibutang mo siya paunahan hibutang mo siya iusok paunahan supaya di makalaway in mga tao maglalaway haunahan mo bihan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala lawang din di ka to uno-uno na inibutang mo bihan. Ayan. Demikian long niya wa idha tabasat al-qira'atu 'ala al-imam fal-ma'mum an yusmi'uhu qira'atan sahihatan. At pabila atin niya magbasa in imam in manin tabasat amun biabukun ba siya masawatod na suwaira yag marayaw misan pabihat tubukun marayaw in karungog niya sin basahan suwaira to dumungog in mga jama'a sin uno in biasa sin imam. Wa yubahu lil musalli lubsu thawbin wa nahwa iban piyag marayaw mubah tinawayron da dira magdusa in tao magsasambahayang alubtu thawb atin niya magtamong so pama niya in maksud din di so pama niya in mga tamungon mo gungutan aun saan biya wala mo kaya sa iwan muklas ing gungutan na halom ko sin sambahayang nabang mo yadto pasaran sambil maluslus ing gungutan mo nakahuwan kita halom sin sambahayang nari nga sabab simbuka sin mga manus siya himiwal halom sin sambayang pasaran mga kiulungan sin Allah ta'ala sa ngingi na manus siya bang sa pamakyawan halom sin sambayang katawhan kita sin tao di nga sabab yato diari sin sara kato in himiwal kau bang sa pamayang gamis mo ang katun mo pataas ang pamuwag buton magbalik ingungutan mo bihan na ang kana marawray sabin gungutan amin kuan mo long singkuan maus malaway siya hubuon sa naon de sabding ha mga disadvantage niya malaway sa muklas bang bukon mo ring kawagbot dari nga sa mabiyan diari siya ha ikarwan niya long niya wa hamalu shay'in wa wada'u iban dumak dahon mo dumaka unuun na atawakan hibutang mo sabab nasabot ta fiqh sunna in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagipat siya sin apo-apo man makakapot, makaipat, hinang niya, pipi niya. Ang kanalong niya, wahamalu shay'in, wawad'u. Dumaka uno-uno na, atawakan hibutang mo. Pipihon niya, pagruko niya, hibutang niya. Pagtindog niya, pipihon na niya sa magbalik. Ang mga tao bar iman, in mga bihat, tudihi kasasat kanila. Ha? Sabab, bang mo piyasaran in bata, wayron makaipat, ada kala magmula, na, problema rakula. Ada po ninsara, muas, lumuang ka na nawali pasalan si nagsambayang isabako diak sin syara intao manjari siya duma atawakan pipihon niya inanak niya bang sa pamamagmula
Atawakan sa upama niya nagsasambahan inambok babay habay. Bugos inanak niya ta simbuahan. Doon man sa simasambahayang himibal in bata. Paghibal sin bata, agun-agun na mahulog sa kya ilagan niya. Uno, ininangon sintao nagsasambahayang. Pasaran na yung bata sambil mahulog, bang nahulog inanak mo puwas insara. Manjari mo yatuk gumawa kau di nga sambahayang. Bukod yung pagganon pagwa mo sumalam kau, himibal kau pabuntulong min anak mo at tawakan pababaon mo, bang di pipihon mo. Sa bila kalam. Ayaw ko magbisara. Ayaw ko misara uno-uno. Ano, inanak kusong na mahulog, bang kau imiyan biatot, batal na yung sambayang. Sa pabuntulon mo sadya. Yan mga kiulungan sinatan. Wafathul bab, aun tuod magkalagihan tao, may kuukab sinlawang. Ukawain lawang, himibal ka wa sambayang, ukawon mo inlawang. Ayaw adya ko magbisara uno-uno. Ampa ko magbalik pa sambayang. Amay ni mga kiulungan sinalaw subhanahu wa ta'ala. Ha? Uno pa, laong niya wala wakatlu hayat wal akrab. Ini matarang. Misan di na kita niyo magsabot sing kadalil-dalilan sin mga nakaw na siyabot na to, in pagtamong, in pag-angkat, sa habuk na biyutang sin kitab, inin matarang na siya, marain katan, hati niya in paghibal, halawm sin syara, diyari siya. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagdaak in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hipapatay in dua. Hayat, laong niakatlu hayatin wal akrab. Lianna sallallahu alaihi wasallam amara biqatli aswadain fi salah. Sabab ita, in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nang daak siya hipapabuno, hipapatay in dua itum halawm sin sambayang. Bimana in itum pagyanon din di laong niya hayatu wal akrab. Amuna in has iwan sin tangangang. Sa upama si mambahayang kau, ha mga katian, pagkita mo yun nin has, simuk mo kay mo, natuha na yun ko magyanlaw mo, magtawid law mo asal dawang nibukun kabayan sinadlaw tara dida sa ini mangutkot. Yaon na simuk kay mo, kaya ingat na min has mangutkot, wayron akkal. Di nga sabab yan mangkaw nakutkot, puwas insara. Dia akaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, uno-uno yung kakitaan mo, has atawakan tangangang, mangutkot siya, hipapatay kay mo. Nasupama, law mo, way nasabot in lahi pan, way nasabot in mga uno na mangungutkot. Dito naman dyan patayon, nalamod da sayad to. Kiyas, bang sa upama, inganta, bat inyaon, ikamular, hikakutkot kay mo, manjari mo siya patayon. Sa ayo dyan kong bisara. Aroy, malago pa karaw, kasi malago pa karaw tangangang ini. Nawang ko na misara bihad to, nawatal na in sambahayang mo. Manjari na ko, sambahayang na ko magbalik. Amo yan, nga kiyaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. In nagriwayat rahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahab. Lakin la yanbaghi law an yukthira min af'alin mubahatin fi salat illa lid-darurah. Sumagawa di isam makajari. Pataurun mo in paghibal-hibal mo. Halawm sin sambayang amun fil mubah saukat na siya jari. Halawm sin sambayang malainkan subay tud siya lid-darurah. Amuin kahunahan tud siya himibal. Kaubya na sinasabot to. Fa in akthara minha min ghairi daruratin sa upama niya timaud. Bang timaud in paghibal mo halawm sin sambahayang saukat na lang mumubah. Simbukon na tud siya daruri kalagihan. Kanats wa kanats mutawaliyatin sunod-sunod in paghibal mo bat abtaltis salat mawa talin sambahayang. Lianna dhalika mimma yunafis salata wa yushghilu anha. Sabab nalawa na kau halawm sin sambayang, naligap na kau hapag hibal-hibal mo. Yan mga kiulungan sinallahu ta'ala. In sumunod manjari hinangon si manusya, idha arada lil musallin al-amaru kal-istidhan alayhi aw sahwi imam aw khaf ala al-insanun wuquf fil ahlak falahu tanbihuhu ala dhalik. Bang mabay na hambuk magsambayang, yung tao magsasambayang, magpatumtum siya at tawakan magpatumtum mamaid biyan at tawakan magsahawi ha imam at tawakan awning ha mga kabukaan niya patumtumun nin hambuk mano siya awni kamulakan niya sa upama si mambahayang kau pagusin ang katayon si mambayang haraig mo ikaw in nakakita sinhas hikamulakan niya na ikaw in magpatumtum kaniya sumagawa, bukun ko imen, lalo mo yan ha sa taikod mo. Na, nakalaksuman niya, narakin sa bayang no karwa. Nagaymet, hono na.
larakin sambahayang nyo. Sa biyadi ni nangun sin manu siya, magpatumtum siya halom sin sambahayang. Laong sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi anna yusabbih ar-rijal wa tasbik al-mar'a liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza nabakum, artinya nabakum, nabak magpatumtum, tanbih, nabakum, ibabila kamu magpatumtum, then kanyo law niya al-amaru mangdak falyusabbih ar-rijal, na inusog suway sa imyan subhanallah, wa yusaffihu an-nisa, imyan isabin babae, tumupak isabin babae, magtupak in babae. Bukun isab tupak bihan, bihan bangsa pama siya nagsasambayang nalaong singkay ba nanin bukun kuno tupak natupak na sa ini kaya nga tamin sunog bihan, but misanin hilam bang ko katapuan nung natupak ka ba hilam nabihan din pagtupak, bukunin kataan simbaha sa tupak suway bihan, imbihan tupak na sana tausog nabihan mga kiulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Damikan wa yukrahu la yukrahu assalamu ala musallim idza kanat ya'rifu kayfa yaruddu, di bukun siya makruh in sumalam hatao magsasambahayang bang in kiaunan makaingat in tao magsambayang bang biadin in hipag sambang dia. Tinawang sa pamakita mi nagsasambayang in tao yun, assalamualaikum, uno manjariri makajari hatao makaingat sumambag sa hatao rin maingat ko sumambag ada kalayman walaikum salam batalin sambayang manjari hawak tu siya sialam mo di manjari siya sumambag sambag imyan wa alaikum salam walil muslim hina raddu salami fi hali salati bil isyarati la bilafdin, bang intao nagsasambayang sialam siya subay sa di imyan wa alaikum salam sa bil isyara yan bil isyara ang kan nasambil san pasambahayang nararain luka nararain luka sambayang nakasudin luka amoy nistilhan sin mga nahwiyin sa walang sin mga nahwiyin al-kalamu huwa lafdun murakkabun mufidun bil'ab'i, bang sa pama siya huwa lafdun bima nakharaja minhu al-isyara wal kitaba, na alam sin sambayang isyara yaun bukun siya hilabtik kun hipaglabtik yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isyara manjari so atin na baon sumalam kay mo isyara sa din isambag mo kanya long niya fala yakul wa alaikum salam fa in raddahu bil lafdin bang sa pama simambag sa wa alaikum salam batalat tasbih salatuhu, nawatal nin sambayang na liannahu khataba adam yun di mana sa naglaon sa mong iwan sintaw nabang mapuasin niya to song na maubos na sa simambayang walahu ta'khiru rad, misan nahulian din sambag niya hataw si mambag imyan sa along niya ila ma ba'da ba'da salam, at niya puas sumambayang sa samba mapuas sa sumalama sambayang nampas sa imyan wa alaikum salam. Damikian piyag marayaw hataw magsasambahayang hataw magiimam iniaon wakto bang kita magpakabaguhan pamungmungon ten imam na tumtumun na to yazuzu lil musalli an yaqra addatan asurin walaysa suratin jama surin fi raka'atin wahidatin, diari hatao magsasambahayang mamassa siya misan pilain taod sin surah hambuk rakaat lamma fi sahih kaya riwayat sin sahih bang lang nasabot sin kita bang siya sahih nasabot indua Bukhari iwan sin Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atin min qiyamihi bil baqarati wan nisa'i wal al-imran. Allahu akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakabasa siya hambuok rakata sambahayang niya hatindog kaminsan na rakaatin bukun rakaatain bukun al-barakaat fi rakaatin min qiyamihi ang buok rakaat na hambuk tindog niya sin surah Baqarah wayrun nasabot min ayat atawa ba'dul ayat min suratul Baqarah sa denga suratul Baqarah iwan sin Nisa iwan sin Imran bimana iubos sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nawang hindi ka to way tantakaw
Ayaw pa suratul Baqarah. Hangkasap sa Jasin Baqarah. Basahon mo, magngaungoy mano siya. Ang kansa mo na lumaas na dyan kita. Di kita makananam sinlimo sinibadat. Di kita makauro sinlimpa. Ang kanayaw ko maggudguda ang mga sahabat di magkukumplain. Misan pa ni kamano mo na yung baya nila. Amo yan mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga tanda si mga tao malasa pa rasul. Iwan labi luwa fallahu subhanahu wa ta'ala. Wa yajuju lahu an yukarrira al-qira'ata suratin fi rakatain. Iban makajari raisab balik-balikan niya inabuk surah harwa rakaat. Hati niya bang amurin na memores niya kullallahu ahad, narito siya menjadi na balik-balikan itu. Atawakan an yuqassima asuratan wahidatan baina rak'atain, atawakan bahagiun niya inhabuk surah ha duang karakat. Wa yajuju lahu qira'atul lawnnya awakhir surah awakhir suri wa awsatuha. Naam. Maka jari niya wasahun in panag inaulihan at iwansin ha akitungan. Sa ayawan sa papagbaliskaton. So pamana miya sa suratul Baqarah. Biasa mo nang lillahi mafis samawat. Yan pa ko nagbalik patagnan di sa manjari bihatto. Suway sab siya tartib. Ha, suway sab siya tartib. Basahun min panagnaan sa pamasin surat akhir suratul Baqarah bus kumakaw itong si mga Imran bihan. Sababin pagbasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya ini. Lang Abdullah ibn Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi ula min rak'ati fajri qawluhu ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ini surah Al-Baqarah. In simunod ayat biasa niya Suratul Imran, Qul ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Yan. Atin ya hadalil umum lil umum qawli ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Basta kamu haunu-uno na in maluhay. In maksud maluhay hadila niyo dabat niyo halawm sin Qur'an. Bukun mas sa kita sin mga mahunit. Yan. Lakin la yanbaghi iktharu min dhalik bal yuf'alu ahyanan. Sumakawa bukun ni sa daran mo siya hinangun. Daran mo sa binangun mag-imam ko sugpaton mo sa jawihan. Sambat dasin magsusuy-suy na in kukuhit. Haupo da saunin patong diara simbanguhit. Mga hangdo para sa tagka-tagka pusog paton mabot pa mga taas niog. Na mga isa wayron halimu magsugpat adlaw-adlaw sa ukat na ng sindasol ayaw. Sa babihin ng sindasol ahyanan bukun day sab siya madaran. Aun waktin mga Muslim na bang sa ukat na lang na nahinang na sindasol na hinangundaran. Bang sa pama biya pagkita mo biya hikamula ha mga jamaa mo indaran pagsugpat sin ayat lumaway malaway jamay mo hinanga. Ayaw mo hinanga. Ahyanan sa jenangun talaw sinabuk basa sometimes. Walil musalli an yasta'idha 'inda al-qira'atin ayatin fiha dhikrul adab. Pagubos isab mga magsasambayang subay siya magpatilibon amupay ni habuk ning mga rita magkahinang. Mga tao magsasambayang hangkan natuod mga keulungan sinallahu ta'ala malingkatin ibadat malingkatin ayat babas sound sin magbabas sa mga pamakihati anten in maana. Piyag marayaw ha mga tao bang niya karungukan mabasa in ayat amin magpatumtum sin hikasiksa suway siya magpatilibon. Halawm sin pangatayan niya magpatilibon siya. Wayas'alullaha indal qiraatil ayatin fiha dhikru rahman. Pagus mangayo siya fallahu subhanahu wa ta'ala bang saupama masabutin mga ayat kaulong rahmat sinallahu ta'ala lam sin Quran. Mangayo sab sa miki ulong siya fallahu ta'ala. Bang azab miki tilibon siya fallahu subhanahu wa ta'ala. Walahu an yusalliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam iban sumalawat siya rasul bang makarungan ngan si rasul indal qiraati dhikr bang sa pamasabot litaakidu salati alaihi inda dhikri hati na matan tutunin pagsalawat niya rin doon hawak tu masabot in nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam basta matanto sabilin mga pagsabunnal niya pa nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi jumlatun min umuril latina yustahabbu laka aw yubahu laka fi'luha halas salati. In mga ini tumpukan at tawakan tibukan
sin mga parkala amuin piyag marayaw kay mo atawakan mubah hinangon mo hahal sin si masambayan ko. Long sing kitab aradna alik at tinabita na muna kanyo, siyabot na muna kanyo, siyabot na kato, siyabot na kanyo, rajaan an tastafida minha wa ta'ammala at tinawatwat na mo, nang watwatin namin nagmaalif ni kato, amuin magbumpat kato, iwan sin hinangon tasya. Hatta takuna ala basiratin min dinika. Sahingga mahinang siya, amuin dalil, inatisin basira ini, amuin mahinang mo ilmu, makawa mo pangadjian. Sababin manasin basira, bukun sa jalang niya kakitaan. Biya silang siya ad'u ilallah ala basiratin. In manasin basiratu ilmu, suwayaon ilmu. At mahinang ta ilmu, amuin palitaan marayaw hapag akamata. Wa nas'alallahu lana walaka mazidan minal ilmi nafi wa amalun salih. Langsin kitab mga kitab Allah subhanahu wa ta'ala kay mo man kato amuin kakanapanin ilmu nato magmumpaat. Ilmu magmumpaat iwan sin amalun salih. So mayat mga kiaulungan sin Allah ta'ala sabab meta ingatun daan na salata ibadatun azimatun. In sambayang ibadat sa lagbu-lagbu la yazuzu an yuf'ala an yuqal fiha illa fi hudud syar'i wal waridi an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di makajari himinangin hambuk tao katawakan mamungin hambuk tao dindun halaw sin sambahayang malaingkan subay inyan nasabut hasara atawakan halawm sin tupungan jangkaan sin sara amuin nasabut sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yan sabab mayta balikan nato mayta in sambahayang suwaytud makad kita rasul sabab nagbin siya sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamo biyasin kita niyo hapag sambahayang ko. So mura-muran mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala amunyat to in pangadjian nato doon ini insyaallah subhanahu wa ta'ala bang aun pakawhi lumatun kita niyo ha balik pangadjian amin babun fi sujud sahwi. Ya. Mura-muran mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na di na kami magpalukay in pangadyan na to yadto aun maka na to mura-murahan matakaddam mahinang na to yadto amin palitaan maraw diha pag-akama na to. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.